ikintu kigeze kumbaho sinakora amakosa. Umuntu aza kundoga, nari ninjiye gucya mu nzu, zari saa 7 za nijoro ruguru, ndinjira gucya kicinjira gucya, nono ndasenga mare ndaryama, imbwa iramfata mu nda, nono irambabaza, maze kumbabaza nono ngira Imana ngo se Mana niki ngucumuyeho kwino nzikinze imbwa iturutse kivuga gucya ngo Mana nimba hari ico ngucumuyeho umbabarire. Yaminduka umugabo nzi wo mu muhani wacu, umugabo gucya yamahagarara, arahagarara. Uwo munsi ndibaza sarira abakristo tugira imbabazi nukuri kwima. Naramurebye uranguko numugira ni mukubita zoba ameze nkawe ndamwihorera. Nuko tuzatuganira kuri telefone, Imana ngira WhatsApp yiwe arahari ndarapfa. Uwo mugabo ntiyarazutse, yarasinziriye. Uwo munsi naratekereje, kandi imyaka yiwe niyanje aranduta. Naramurebye ndeba imbaraga yari yashoyemo, ndeba n'ukuntu ngiye Imana ya Isiraheli ngo Mana nimba hari ico ngucumuye umbabarire. Ahinduka umuntu nama mvuga ngo ndambaraga bagira none ndatangaye. Naciutse ngeze hano dutambira Imana. Abakristo ni beza ye, umukristo uzutse tazagirira mugenzi wewe nabi. Abantu bagize amahirwe babana na banyirakuru beza bisanzura, kandi akanabongera n'imboga, kandi mukazongeza mutita ku bintu byose. None abantu bongera ngo biyongere, ngatinyaje ko kubongera gute, kubera kuko ibi byose bikomoka ku mugabo witwa Yesu gusa. Ni Yesu wabikoze. Niba ngo si ikintu gito ngo cova mu muntu ngo abantu babiyobe. None nimba Imana ari nini yonanirwa kugaragara hanze, none kubera iki umuntu azaca mu muhanda bakavuga ngo uriya muntu ni umunyamafaranga, aba yatweretse amafaranga? Nimba amafaranga yogaragara, ubukristo nibwo butogaragara. Intambwe ya mbere umuntu yotera kugira ngo azuke nukwitekerezaho, ukabanza ukitekerezaho, ukamenya kuko uzutse. Kandi kuzuka nta muntu wazutse undi, kuko umuntu azatera intambwe ya mbere yo kwitekerezaho. Ahimbazwe Imana y'Isiraheli. Hallelujah. Wa mwana w'ikirara nta kindi yakoze, amaze gukora bira zose muzi, yakoze ikintu kimwe, yitekerejeho. Atekereza ko yacumuye ku Mana yo mu ijuru, atekereza ko yacumuye no ku babyeyi. Amaze kwitekerezaho atera intambwe yo kugaruka mu rugo. Intambwe ya kabiri umuntu atera kugira ngo azuke no kwirega icyaha. Asifiwe. Amen. Dusomere Ezira ico gice nyine murongo wa mbere. Murongo wa mbere. Nuko Ezira asenga yatura. Subira faste. Umurongo wa mbere. Nuko Ezira agisenga yatura. Nuko Ezira agisenga yatura ibyaha, kandi arira n'amarira yikubise hasi imbere y'inzu y'Imana. Mwumva ayo magambo.
nuko Ezira agira gute arasenga amaze gusenga yatura iki ibyaha kugira ngo habike kugira ngo ubwoko bwa Isiraheli buzuke. Iki gihe ni igihe Isiraheli yari imaze gutandukana n'abanyamahanga. Amen. Asifiwe. Amen. Amaze gusenga yatura ibyaha. Asifiwe. Amen. Mu ikanisa burya umuntu watura icyaha aba ari umunyembaraga. Aba ari umunyembaraga. Si umunyantegenke. Umuntu utekereza mu mutima we akavuga ngo iki cyaha naragikuze kandi iki cyaha combuza guhura n'Imana. Yamara agatera intambwe akaza akacatura. Aba ari umunyembaraga. Uzi impamvu uzutinya kwatura icyaha nuko utari umunyembaraga. Nuko Ezira amaze gusenga yatura icyaha kugira ngo Isiraheli izuke igisubire isabane n'Imana ya Isiraheli. Asifiwe. Amen. Komeza pastor. Iteraniro rinini ivuye mu Bisiraheli. Aho abagabo n'abagore n'abana bato bateranira aho yarari. Ngaho kandi abantu bariraga cyane. Maze Shekaniya mwene Yehiri mwene wo muri bene Eramu abwira Ezira ati twacumuye ku Mana yacu dushaka abagore n'abanyamahangakazi bo mu mahanga yo mu bihugu ariko noneho muri ibyo haracyariho ibyiringiro by'uko Abisiraheli bakira. Amen. Amen. Asifiwe. Amen. Ezira amaze kumenya ko ubwoko bwaho bwakoze ibyaha yakoze iki yarasenze amaze gusenga yatura ibyaha byabo. Iki ko abantu barimo gukomera ku cyaha kandi icyaha Bibiliya ivuga ngo ni ubugome. Asifiwe. Undi umuntu yoririmba ariko atazutse. Umuntu yosina agatambira Imana atazutse. Iki kuzuka twababwiye mu intambwe ya mbere n'ukwitekerezaho, iya kabiri n'ukwatura icyaha, iya gatatu n'ugusenga. Amen. Asifiwe. Amen. Amen. Muri izo zose hari icyo ufite. Amen. Musengero wowe ari wowe ubujije abantu kwinjira mu buzuze uryana. Kinigihe cyawe cyo kuzuka. Musengero ukabona imbaraga. Asifiwe. Gusenga iyo umuntu twese twarakijijwe iyo ugisizwa gutya bamwe na bamwe niyo bakizwa gutya umwuka ukamufata, abandi bagakizwa bagasenga umwuka ukaza. Iki kuzuka ko mu mutima iyo umuntu yitekerejeho akamenya kuko atazutse azatera intambwe yo kwitekerezaho, yamara akongeraho yindi yo kwatura icyaha, yamara akongeraho iya gatatu yo gusenga. Iyo ikoze ibyo bintu Imana ya Isiraheli izi zikakwegera ikavuga ngo wari warazimiye nguyu aragarutse, impundu zikavuga woba usinziriye. Amen. Umurimo nawe ugasinzira. Burya agakiza kaza kavuga kandi kagira imbaraga. Uyu murimo dukora iyo umuntu asinziriye umurimo uzumuhunga. Kandi burya naratangaye umurimo uzushaka umuntu ariko umuntu ndaza ashaka umurimo. Niyo uri mu gusanga abenshi iyo atazutse azashaka umurimo uzushaka umuntu wamara kumushaka abantu bakamubonamo bakavuga ngo Butoto azoyobora abamama uno mwaka. Umurimo ukamushaka Butoto ukamutora huzuye abagore Kasarani benshi. Kubera iki? Kubera kuko
umurimo wabonye icumbi muri butoto. Iki niyo iyo umuntu atazutse mu mutima, umurimo wo gukurikira, umurimo zo guhunga, woba waratakaje icagaciro ugasinzira. Uyu mugoroba twazanye ijambo rivuga ngo zuka. Iki ni igihe cyawe cyo kuzuka. Kandi natangaye harimo ijambo rivuga ngo zuka kuko ngo ari ibyawe. Nta wundi muntu wo kuzutsa, ni wewe nyine wo kwizutsa. Kora mu gihe cyawe. Iki asifiwe. Amen. Tugikizwa umugabo umwe yamatubwira kandi yari mukuru. Kujya iyo usanze umuntu mu murimo azama gushigikira akakubwira ati ni ukubiza bigenda nuko aratubwira ati abana murabesha nejo bundi n'izumweru bitatu iki umurimo urakomeye. Uyu murimo ni wo gutinywa, uyu murimo ni wo gusengera, uyu ni umurimo umuntu atuma usiga abawe ukarara mu mazi utundwa n'imbeho kubera umurimo. Niki wakora muri kinyejana uwo burya utazuse mu mutima, kandi ikiza gituma umuntu aryama mu mutima niki ni icyaha gusa. Uwo ufite icyaha cyakugoye igatuma ikanisa ritazuka. Cyature kugira ngo uzuke. Asifiwe. Amen. Ahimbazwe Imana. Haleluya. Umuntu yo shingiye kuba mu ikanisa atazutse. Kujya uno murimo uwamase iteka n'umuntu akawubera amaso. Nimba nokoriza kabera nyirinzu maso akajyama agasinzira. Uno murimo ni wo twosinzira gusa. Muzamugira ngo uno murimo ni wo twosinzira gusa. Kuzuka muri wowe birakenewe. Zuko ubikore kuko ni ibyawe. Hari ijambo ryavuzemo nkunda Imana niyo yavuze ngo nkunda gushigikiye. Turi kumwe. Iyo ni Imana yonyine turi kumwe. Ni mubikore ni ibyawe. Intambwe ya kane no gusoma iri jambo peruka kubwirwa n'umuntu araha kitengera. Noneho twari kumwe ku musozi Masahina, arambwira ngo aheruka guhura n'ikibazo ngo yinjiye mu cyumba ajyanye abona umuntu wicaye ku ntebe iri mu cyumba. Noneho baguma kuvuga, noneho abona susanzwe aterura iyi Bibiliya akaza yimutunga gutyo. Wa muntu aramubwira ngo yewe iyi Bibiliya ndi woyintunga ngo igire ikinkora. Nzi neza kuko utazuyisoma itaba muri wowe. Yoba yaba muri wowe ugaterura ijambo riba muri wowe bya Bibiliya byo nshobora, ariko wowe uzuyibika nduyisome byo nkora iki. Arahamagara akazahamagara abantu saa munani. Yewe muntu abari nahuye n'ikibazo basenge. Wa muntu ari yigendera. Iki iri jambo iri si ryo kubikwa. Nimba wariyemeje ngo umukristo iri ni impamba ikomeye, kandi tibisaba ngo nyitware gusa. Nyama nyitwara nk'umurimbo gusa, birasaba ngo nyitware hehe mu mutima. Igihe kizogera izi za Bibiliya tuzoja mu yugu banga Bibiliya utarayishize mu mutima uzopfapira. Iki nimusome ijambo ribamwo zose, kandi ijambo ribamwo ubuzuke, ribamwo imbaraga. Asifiwe. Amen. Ahimbazwe Imana. Amen. Kuzuka umuntu arabiharanira, kandi nukuri kuzuka umuntu arabiharanira. Ujye uzuke ntibuzabwandukira si nk'akaduta. Ubuzuke buzabusaba ngo umuntu atera intambwe yo kubushakisha. Yamara kubushakisha nabwo bukamusanga. Iki uwo bujyanye
usinziriye mu mutima, uyu ni umwanya wawe wo kuzuka ugakorera Imana. Zuka, nibyo bikenewe. Zuka, umurimo ukura gushaka ngo ukore. Zuka, abaririmbye baragukeneye. Zuka, mu itorero baragukeneye. Mwakira ijambo ry'Imana. Hallelujah.